Nevjerica, šok, zgražanje. Tako je javnost reagirala na vijest da je naša najpoznatija brainstormerska zvijezda Antonio Ante Jurić zatražio razvod od glumice Ivane Roščić nakon samo mjesec dana braka. Je li moguće da se tek nakon vjenčanja upoznao s njenom filmografijom? Da li je upravo tu našao argumente za nepomirljive razlike u karakteru, kako je naveo u zahtjevu za razvod? Mladog je supruga doista zgrozila snimka, ali ne ona snimljena filmskom kamerom, već potajno i slučajno mobitelom. Snimka koju gledate prikazuje vidno pijanu i agresivnu Ivanu Roščić kako nasrće na pevaljku u narodnjačkom klubu Iguana u kuloarima poznatijim pod nazivom Divlji istok. Jean-Paul Prtenjača, vlasnik kluba, tvrdi da Ivana već mjesecima terorizira zaposlenike i goste kluba, te da je ova tučnjava snimljena mobitelom samo jedna u nizu njenih pijanih ispada. Uvijek ista pesma. Dođe, poruči, prvo me učaro pa me razočaro, do refrena. Cijela kafana je u staklu, kume. Čaše, boce, sve lome. Sad dižem kredit. Ona satre kavanu, ja kredit. Satre kavanu, kredit. Na pitanje zašto Ivanu nije prijavio policiji, Jean-Paul Prtenjača odgovara da je ona uvijek prijetila vezama u Ministarstvu unutarnjih poslova, obrane i prostornog uređenja. A što na sve to kaže Ivana Roščić? Ja sam u potpunosti šokirana, ja sam uznemirena. Mislim, ovo je sve manipulacija medije, to se jasno na snimci vidi da to nisam ja. Ja sam jedna urbana djevojka koja ne izlazi u klubove takvog tipa, mislim narodnjački klub, pa to nema nikakve veze sa mnom. Ja mogu reći samo dvije riječi, a to su ružno, ružno i ružno. Mene stvarno nervira kada osobe koje su javne ličnosti, kada imaju takve ispade u medijima, kad se moje ime dovodi u kontekst sa tom balavicom, s tim škartom koji se okolo potuca po kafanama, koji okolo se tuče po šankovima, koji pijano okolo bjesni i ja ne želim da se ja više dovodim u kontekst sa tom osobom jer mi smo raskrstili. Mi što smo imali. Sa konja sam pala na magarca, nema više vilice, nema više bazenčića, evo tu sam gdje jesam u jednom običnom stanu i to nisam ja, Antonio. Mislim, kako si mogao povjerovati u to, kako si mogao razoriti naš brak. To što se ona tuče po kafanama, to mene ne zanima. Meni je povrijeđen ugled. Meni je povrijeđena... Ja imam brand. Možete vidjeti na stranicama www.radulovic.com. Ja konstantno gubim na novcima. Meni to nije u redu. A što se tiče raznih balavica i ostalog škarta, to neka me zaobilazi u širokom luku od sada. Žrtva. Ja sam žrtva. Žrtva. No, iako joj je upropastio brak, ovaj incident dao je novi polet Ivaninoj karijeri. Snimka koja je zgrozila širu javnost jednostavno je oduševila našeg najvećeg glumca u Hollywoodu, Rade Šerbedžiju. Ivana Roščić je talentirana glumica, sad sam snimao s njom. Liči na Marlon Branda pomalo, kad šuti, kad se ljuti, liči na Jack Nicholsona. Da, na toj agresivnosti, na tome treba raditi i podržavati. Rade je snimku pokazao Brianu De Palmi, koji je već mjesecima u potrazi za glumicom koja će utjeloviti prostaštvo i grubost glavnog ženskog lika u njegovom novom filmu. Da li će Ivana Roščić i dalje tvrditi da to nije ona kad je jednog dana pozove Brian De Palma? Sumnjamo. I zato kažemo: Ivana, strgni okove malograđanštine i probudi mušku svinju u sebi, jer prekrasna filmska karijera je pred tobom.